Mang, Mang Rudi. Wih, martabak, Mang. Siap, rasa apa? Oh, martabak apa nih? Manis ya. rasa Wih, langsung aja, Mang. apa? Waduh. Mantap. Oh, gacor, Mang ya. Deh, barbar nih. Mang, rasa apa nih, Mang ya? Maunya apa tuh? Ini, Mang nih. Ketan kelapa keju susu, Mang. Langsung aja, Mang. Gula dulu. Gula dulu. 3 menit. Nah, ini udah nih. Dikit lagi. Oke, dikit lagi. Sebentar lagi matang. Iya. Aduh. Nih, Widih, mantap nih. udah 7.000 aja. Serius, Mang? Iya. Apa tuh? Pulpen ya? Ben. Pulpen. 7.000, guys. Wow. Barbar. Wah, mantap nih, Mang. Siapa? Bapak, woi. Martabak murah, terjangkau. Rasa mantap ya, Mang ya? Iya. Topeng barbar nih, guys. Wah. Serius, Mang, 7.000 ya? 7.000 aja. Oh, dia asli. Ini rasanya nggak kaleng-kaleng, Mang, ini, guys. Emangnya aja udah 20 tahun jualannya. Emang ya? Iya. Rasanya barbar. Barbar ini mah. Sampai tumpeh-tumpeh. Tumpeh-tumpeh, guys. Surya Jaya nih, beber. Sip. Bos. Oke, bungkus, Bang. Siap. Wih, 7.000, guys, segini, guys.